achang tu pa hi LV kania chi bai vekule tunlaya PC thatak tak le to tak te alan chok ve zela ti line potato PC nelo budget PC tur hi tlomlam dewin hanram khom ve taila game khelna man ve thei thawngem ti in budget gaming PC kan lo boi don ani he video hi sponsor chu ni lem lawa ko PC tu ram khom tumin patrang te kanen call ve a uluk lia kan han bi call nuin budget gaming PC chu Ryzen 200G mangin ram khom kan tumta ani call kan ram khom a hi na patrang dang kan lak chu hating len ni motherboard a MSI B450 ania RAM a hian Corsair Vengeance LPX 8GB 3000 MHz ani le storage tan Kingston 123GB SSD le Seagate 1TB hard disk te kan tul boka power supply a hi chuanin Corsair 650W kan manga operating system a hian Windows 10 64-bit kan hang le boka ni budget a hian discrete graphic card tel lova integrated graphics man phota nakin zel upgrade zom zel theitura mathli na siamani Intel lama G4560 hi budget biltan chwa thaviwa ma se a integrated graphics som Intel HD 610 hi gaming tan thal dukan lo wangin Ryzen 200G hi kan thlang ta zokani Ryzen system a chuan RAM speed sang hian kongro sut ve ema wangin 3000 MHz hi du tu samania Windows 10 8GB RAM hi gaming tan minimum requirements anga ngai ni bok tuna kan PC RAM khom hi nakin lam upgrade zel theitura base ani angin discrete graphic card le RAM vobel mai baka motherboard thlak tel kher ngai lova processor chopo ai sang zo ka upgrade the ania tak hian upgrade konga sum sen tur ti klem pha le donani graphics lama chuan processor hian integrated graphic Vega 8 achom ve a hei hi tuna tan mangrin discrete graphic card vo thei ma chu engchin chi nge min thlen pui ve thei ti hi karen don ani processor hi handel chiang le taila Ryzen 200G hi 14nm ni in Ryzen 1st gen refresh zing ani ania Ryzen Zen masa Ryzen 1200 lulan tu anga ngai theng motherboard a hian in A320 le B350 chipset po lom zo ka le tu chom thoma se B450 kan man chan chu hati te hian ni B450 board mang hian processor hi overclock ve theya A320 hi chuan a thei ve lo ani Stormy technology hi 400 series motherboard at so free in man ve thei wangin B350 aya B450 hi kan thlang ta zokani Stormy ti hi kan na shela lutuk lo mai theya hi chu Nmotors le AMD te tho ho na lama Nmotors te kut chuak fuse drive hi 400 series motherboard tan bi ka siam nin alang ken tel tirani a tho dan tlang pui chu SSD drive hi cache anga mangin hard disk pakhat hi SSD speed ang mai chakin a tho ti theiani 1TB SSD mang mai kan ni chu kan setup hi chuan hewang po hian hard disk hi ate lam de 500GB aya 1TB lo kan lak chang pakhat po ni ve boka Intel lama po Stormy ang hi aum ve boka Intel Optane ti minga pu ve thunga SSD pangai mang ve lovin Intel proprietary hardware manangai ve thunga ni kan call part la kho hi athar ve kan nia call part kan man hote hi screen ala nang hian tunai pa sing ve ka la kan ni poisa sen hi fiber com chuan sing thum ve nia US la rang lak phai chun dollar zali bo vel ni don chu patran khathi chu ai niam do poina lak thei tho maya amang tu du dan zerniam khati hai chu antina power supply kan man hi 650W ni ta hard disk ka hian 1TB ne hengai a hian 450W mo 350W te po mang tai la kan kholam khom chu la chom zo tuk ta ni masa graphic card vo bel le thurin power supply with hi athar lo lak te ngai moni le don sia lang chu 650W kan mang tlang lo khalita ti rolling hard disk po 1TB ni 500GB te mo lo tangila hi chu anin a call pumpui man chu potnim ve view processor hi base clock ka 3.5 GHz nin boost clock hi 3.7 GHz ania overclock hi manual point thei thoma se auto boost clock hi 3.8 GHz akai wang hian overclock version lovin 3.0 GHz hi clock speed kan man ber chuta RAM hi XMP profile length clock time niam zoking stable taka 3000 MHz da ania integrated graphic Vega 8 hi overclock vakani ri lawa base clock 1100 MHz trangin voltage khoi dang lam lem lovin a clock san thei ber 1240 MHz vel hian tun chu manani tun video a chuan 720p gaming kan mel do bi ka wangin overclock lam chu kan bei sang em shon lawa 1080p gaming em huna overclock lam chu thei san ber ta pokon lai nang chu
Integrated graphic veka 8 VRAM emo video memory hi chu RAM atanga po pen ani awangin asang bra 2GB aman theya heseta pa po hi 2GB ada ani memory frequency ro athlakna chun chu VRAM langna RAM clock kan da na zuin sayat yen veteya RAM hi 3000 MHz kan set awangin integrated graphics memory clock po hi 1467 MHz a ainda vethungani RAM hi 2133 MHz a lo data ni la VRAM memory chu 1066 MHz vela ainda vedon tinani chu RAM core speed sang lam man thei chuan VRAM speed po sang thei view zel don ni ber mai game benchmark kan lak ho hi 720p vekla kan nia MSI Afterburner mangin in game screen a graphic card manzat te CPU manzat te RAM manzat le frame rate thlengin daran nia a record nan hian relief NVIDIA lama se do play ang de AMD lamin nei ve chu manani record lai hian frame drop chu om thowa ma se drop na sel tu kan di lo wangin frame rate te hi a in record ang hian la kan ni Afterburner hian Ryzen integrated graphics hi lam fu thei che lo nge ni test lampang hian 0 vek me engeng mati fu lo kal nei poni mai the daran lo tap aya 0 ang hian ka da thal ve vek tho me tuna chuan game benchmark lama han lu don toila masaberta dota tro hian lu ngani la resolution hi 720p ni in settings hi asang berin kan han tran ngala test nan hian game pangai khelovin a demo hero a lutin skill han spam vaka frame drop om theile hero om tam deuh lai insual boy noi lai a skill man bor lai om in kan ti kol vela graphic settings sang lam dewa chuan frame rate chu om nge me frame rate hi somni niam lama te somni lai ho lama te thleng ta thlain khel theilo lek lekin awma ma se settings lam handa niam deuh ti le ma disable nual chunga render quality ti sang tho sin frame rate chu somle takai chowa somli niam lama te thlain team fight ta te po boy lo tur khop chuan nal ta khel ve rang the Dota chuan Counter-Strike Global Offensive mo CS:GO chu han le taila resolution hi 720p mangin settings lam error default top hian man tuma ma se auto in high allowin da to vek thunga vega I chuan du to ki min throi thei ati na le meng ka ti me high settings chu kamang tlang ta mai boka menu lama hi chuan frame rate hi za te po pel ve zak thowa ma se mi game a kheri chuan in game benchmark atan chuan aman tlang em lo ne game a kan lu nu chuan frame rate chu somsari niam lam te ka in somli lai hol vel te thlave boka irfia keng ma omlem lovin nal takin na khel ve par thei Racing lam genre chuan the 3 hian an ve taila resolution hi 720p a tho ni in settings hi medium a default in lovin da vek thunga game masala lama po high khal tlak takin na chho thei tho sia ti in high preset a chuan ka han da ve ta vek beka benchmark na nei sa nga lawang hian hei hi ka mang hal mai boka benchmark ka chuan somnga sangam te ka in somruk chunglama hun tam zo ka manga irfiak nei chang zeu ema chu ka hmu china om mi lawa again po akal nal pat preview racing lam chu ni fum fe chi lo racing la football hybrid lam deu Rocket League hi an le taila hei po hi 720p resolution le default settings are an ania system hian auto in haya lo da sa chumi settings chu karing tang le tangal mai boka athirte hian 20 fps tin ron lang ko maya hei hian ka base ti ni ma rang view ma se ka han chet ko le ka han tlang ko le nu chuan frame rate chu somthum chunglama te ang ve terang zoka online a khel dalovin local match bot tenen ka han khel chin vela frame rate hi somthum hiam lama te tlain asang lama somli niam lamte kai ve thunga irfiak le tang chut lameng ma omlovin nal takin a khel ve par the
Tuna chuan PlayerUnknown's Battlegrounds PUBG tia kan chat lar zok chu in vele taila mobile version ni lovin PC zok hi kan tum zok chu nia mobile version chu kan chin thowa ma se video chu kan da nang lo ne a frame rate hi 60 a in capture prima bang hi in sang thelo ba somnga sang lama chuan in omve do rang ti chu van report da shim ni ya PC version B ka hi chu in 720p resolution bok mangin settings lam hi chu menu a hian medium le low preset thlang in frame rate hi somnia pel or chu ania hei wang hian very low preset da in kan an le chinta frame rate lam chu sanama pan lo ngareng khop mai somni niam lama hian omdo reng maya in chung lama hian somthum niam lama tanga somthum lai holte akai chove ti chodia ai rifiak chu tamwak lo ma se nal par ro ani ran lo settings lama hian da niam thei deute alom ta kin ti in kanen lea vsync on chuan effect chu nei thei ngei dona ma se vsync limit ber patalo chuan atan pui tam lo khop mai chuta screen scale hi a default value atangin niam theiang ber somsaria chon kan da lea screen scaling da niam chuan pon lama po frame rate chu somni sang lamte somthumte a hol kai ve thok thunga ma se mian tam do emo indona satna chuan somni lai hol vela atla vela thei tho thung kheltlak de ore frame rate chu kai ve thoma se screen scaling da niam wanga khoi perfect feedback ka gameplay na lutuk lo chuan a khel ve thei berani overclock lam ten video danga enchun zom le niang tuna chuan first person shooter in dolam insurgency hi lewan le taila source engine tho mang ve insurgency hi kumli don chu lom ve to a khel chu kan tamwak lo mai the ma se game ranglam fast pace kan ti mai le realism atak takang dowa game kan mang nei ve ani rawa middle east lama us pai le terrorist in do counter strike ang do ani ve pa rang chu gameplay ero dang hlak thunga online fps shooter counter strike te anga competitive to la khel ve thei ani ang hian benchmark zinga kan tatil ve ani resolution hi 720p bok mangin default settings sa high in ngala pon lama hian frame rate hi somthum sang lam le somli niam lama te hian ve da uranga in chung lama hi chuan somnga lai hol vel te hi kai ve hlom frame rate mobile thei ta kin ti in settings su medium ka han thlak le pon lama laia frame rate chu asan pha mm riat lowa ma se in chung lama chuan asang lama somriat te akai ve hlau thung settings high da point insurgency chu rifiak emo tang chut loin nal takin a khel ve vek the real-time strategy lam top-down isometric game ang chia hian They Billions hi lewan vele taila They Billions hi real-time strategy ang lam de survival le to defense chopol gameplay ni pe thunga Steam lama December sang ni som pasaria release ni in update ne wala nei ve mek zela video siam lai thleng po hian update thar ron chop chok zela ni to defense mo strategy game ngai na ve tan chuan They Billions hi ka recommend ve khope benchmark lama lu le toila resolution a hian 720p mangin settings lam chu auto in high le medium chopolin loma ain set sang hian kan mang sale phota hemi settings anga hi chuanin irfia kom zeu ti lowa chuanin frame rate hi somni pariat ta omrenga glitch ani mel de katima ma zoka frame rate ape kamidina mu thei chin le fps counter in pek chu ainang no riau hin ka ria ti thei engeng mo omem tin khan en kola gameplay khoi tanglam lo ba ka alanda na khoi tanglam lutuk lo bok awangin settings ho chu lowa ka handa vek thunga call chakna chuang liam mang thlon lowa frame rate hi somruk vela omrei thei tur zongin frame rate hi somruk kep a ka data hetiang tin hun anga hi chuanin screen tearing siam thatlama min tran pui mai ba ka game a vising tang kain pakhat chu frame sang de petura call hi frame rate pam chua tir vak ai chuan monitoring refresh rate aman thei chinang to tun tin huna somruk a marpat anor
clear hian call hi ana thok lok zok thina ni refresh rate sang monitor lama ero chuan adana dang vele deu heti ni china chuan frame rate chu somruka vele renga frame rate atlak niam thei lai om screen emo mapa character hemi case chuan zombie ho anom khom treuh lai a tepo somruka kai tlon renga isometric game lam khel nan po alaman tlak ve zele heng game pasari karen ta ka tang hi chuan 723p a Ryzen 3 2200G hi game khelnan abikin esports title ho tan chuan aman tlak view donin ka hria upgrade nan discrete graphic card le 8GB RAM dang pakhat vu bet le game lian lamte po duang to ka khelve thei tur khop budget sang tuklo gaming PC a chuak ve thei ani ti chu thotluk na angai theang 1080p gaming lampo uluk lin kan lo en masalenga engchen che nge kan nor thei te po kan en ho leng chu benchmark ta na game kaman ho hi du thu sam tuk lawin ti poni mai theya FIFA te Battlefield Rainbow Six GTA 5 te po hi game library chon om thowa ma se kra download zo man thlot lo awangin heng hi karon chok chua kari lo ni bere conzoram net speed hi no ngai dam ram don ne 1080p gaming an le hunatan tam theng beron pho chokan tum don ne a hlir du te lampang atangin ngai danin nei ve te po ka ringa in ngai dan te po comment lama hian ron sei dang veula benchmark lak dan hi fuem fu chi lowem hetiang lo to hi ti thei ni se in ti emote ni chuan ron comment thai lola comment amang zong chu lo chan ve kan tum don nia khati zong kha tun tung video kan ron pho chho thei chu ni mai se ale pega kain hule thau don nia